ang duha ka mga witnesses so far lisod nga tanaw nimo og unsa lang may nakuha nimo ana sa prosecution wa gid mo. Ngano ang duha ka mga witnesses bisa pa katong i-review ron kadtos John Mark Calilong wa man say personal knowledge. Kinahanglan man gud mga higala og mo-present kag witness, do na gyud say personal knowledge, that basic. Unya ang exception ana, kay kung wa kay personal knowledge, mahimong hearsay ka ng maong testimony. Ang exception ana may higala kung expert witness siya, ang problema di man sad siya mo qualify as expert witness. In fact, ang prosecution did not present him as an expert witness. So, ang katulad yung testimonya nga, naka-download sa video, mo nagitukutob dito napita. Unya, kini unta si Kuan, wa say personal knowledge may galabot ng assassin, nga mo to ilang ipasiatab ng naanay na hire. Basin ba tuod ba makaingon ta basin nagka-hire gid Teresana no, basin na wild taps in NBI day. Kumpleto ko na magamit ng NBI, sama tong giingon ni Kuan ba nga, naasay mga kagamitan man na. Basin bitaw nag-istorya Sara wag tinuod nga assassin ba. Unya nang wild tap na nila. Nabati nila yun niya na. Kaya ingon, mo naman pala ko istorya na anay na hire. So naminaw ko sa duha ka witnesses, wa man yun. Si John Mark Calilong, ingon siyang why personal knowledge. So dili siya magamit as ordinary witness, di po magamit as expert witness. Kaya ang po sa expertise nga, wa po siya gi-present as expert witness because ang yan training duha ka semana ra. Mahimo ko ng duha ka semana seminar kay niya expert na kay tawag nimo medyo lisod. Na kini na unta may gala si attorney Kuan Lutok. Wa man sa gyapon. Ha? Kabantay mo mahigala atol sa cross examination atol kung balikan gamay harong kasabot. May bao na to ba na unsang pagkahitabo mahigala no? So kining kini ni ang Kuan didto mi sa Iloilo gipaseminar mig Oracle. Nomdom kaday paseminar Oracle ako si Paps si Kuan kay tungod ligay mga gamit na mo diskon ba. Usa ka semana to mong seminar, sus ko napun-an pa to usa ka semana expert na ta ko okay. So balikon ko ang katong unang witness, ako evaluate ha, katos John Mark Calilong, wa gyud toy madaw-daw nga Kuan. Muna, why na daw prosecution adto usa may magamit nimong testimonya adto. Dili siya magamit as ordinary witness because he admitted that he did not have personal knowledge. Second, di magamit as expert witness. In fact, the prosecution did not present him as an expert witness. Na ikaduha, kini si Lutok. Kabay, kinaluoy ni Lutok, in taon mahigalato ni Lutok. Ayaw mahigalag pangutana sa, Kuan, nag-imbestigar makakanon sa yung tabua. Pangutana ng Peter kay tanong mo lang, kada bitang dili gani sa makatutok, may duko-duko, taon si Lutok. Si attorney Lutok, wa gyud in taon makatutok. Tanawan ko na, atol sa cross examination ha, balikan talaga may ha. Muna kining duha ka witnesses nga gipresentar, why madaw-daw? Nya unsa may although we will give attorney Matibag the benefits of the doubt because he will be presented this coming Tuesday. So okay, atong paminaw no sakan iyang testimonya. Basi mo-mention na John Wick tingali niya. Kanis John Wick mahigalab US man nga kon no Hollywood man day. Oh, Hollywood. Lupig og abilidad si Lito Lapid ani og si Kuya Cardo eh. Lupig ang Batang Quiapo ani niya eh. Na ato lang ning giagi kato katawa mahigala ha. Ato lang balikan pag cross examine gyud makailan. Kay akong gingon di kay ko mohatag og gibugaton sa direct examination kay imo man ang witness god. Alay sa cross ato man may buan kung magka-stand ba ng imong testimonya wa ba pag cross examine. Sus malusip. Daghamang inconsistencies hasta mga higala ang iyang complaints nga gihimo dito sa DOJ ug ang uban pa. Ato lang balikan ha. Nyaningon pag siya nga kana ko nung February 5, 2025 day. Tawag ko na, yang ingon.
Wa siya mahibaw nga na-impeach kuno si Sara anas lower house. Bida, no? Ang mga ordinaryong tao sa Pilipinas nasayod, nagkagubot mga tao sa unang lagi ilang gibas ang mga congressmen nga ng birma mo na. Niya siya nga NBI regional director, siya nga cybercrime siya dahil nga kuan at the time. Sa to sige sag monitor sa computer anang panahon na cybercrime do ka in charge. Nya wa sa mahibaw nga ni anang February 5, 2025 na impeach si Sara. Kisabay patuuhon nimo. Kaya may istorya ba natag tinuod ba? Istorya ba natag klaro ba? Mo namin ko ang duha ka witnesses so far, wa gyud mo na nga ang prosecution biyain na ning Article 4 kay mahimo mong katawanan aning kalakiha, proceed lang mo sa laing articles kay basi ba? Basi og tuwa dito do na mo ma-present. But kining Article 4 akong i-evaluate Article 4 wa gyud oy. Straight to the point. Atong balikan mahigala ning atong isgutanan ro butaga. Lalimang kana sa attorney Jeremy Lutok. Ingon sa wa say personal, wa sa kibaw mga higala nga na impeach si Sara anang kon kay gi-question man day kay katong document ba mo gituyo man gyud nga February 5. Nya kanang February 5 mo nang panahon nga impeachment. So wa sa kibaw nga naay impeachment anang panahon na. Nga na-impeach si Sara sa lower house. Wa sa masayod. Kaniha kang Lutok mahigala karon atong balikan katong sa cross examination dong atoy balik pa playha para ma-explain nato nang kwan. Katawal ko na atong balikan tong cross examination ni attorney Lutok mga sukit dig paminaw. Cross examine sa abogado mahigalang VP Sara attorney Binluan bata pang abogado. Mga junior kwan na ni mga junior associates ba. Ang ilang senior associate si Forton. Siegfried Forton wa pampakita. Di pangbala niya ning mga junior. Pero wa bisag mga junior ang mga lawyers ang tuwa dito. Kalisod-lisod tawag panubag si Lutok eh. Tara, kinis Binluan kano sa man ni pasalbar. Di bago-bago pa ni. Kita ba ani mga bata pa may gipadaan dito. Ang ilang top gun ana sa ilang law office kana si Siegfried Forton. Wa pa man pakita si Siegfried Forton ngano man ang wa man pakita pa siya. Asa po siya nagpatriling po. Unsa man to pakita ba to o di na to pakita? Kay kini mga set sa makita ka mga batang mga abogadong salam ka mga bata pa kay day. Pero mo naman ilang giko niya, padadaan lang mga bata, kaya lang sa mga bata. Ingon ka, unsa man ang ilang gihimo strategy ba ka nila nga inana or tingala ka ba? Matingala ka nga, so man deha ang ilang kwan? Si Sheila po mo lead counsel makasila, di man po siya mo attract ka pirmi yun. Kalahi ba ka na ito sa panahon ni Irap Estrada, di ba? Ang ilang lead counsel at the time, si Estelito Mendoza. Sakto yun sa pangidalon mga kwan yun. Yan na, yun nag-hearing. Panahon ni Corona, may gala si Justice Serafin Cuevas, mo to ilang lead counsel. Katong seat of lawyers panahon ni Irap, ngilngig to. Si Estelito Mendoza. Napa si Narvasa mahigala. Katong Narvasa din, ikining Narvasa ron. Apo man lang ni Justice Narvasa. Katong Chief Justice Narvasa sila to nga uban. Grabe itong ilang team. Ang duha ka Forton dito. Nya na, gito nga kapag-hearing. Nya, si Estelito Mendoza mo, gay mo, as lead counsel ba, ikaw gay mo frontliner. Hasta panahon ni Justice Corona, kisa may lead counsel, Serafin Cuevas. Frontliner, gud karon sabi mo na magkalandrakas na ning agi ining na? Strategy ba ka nila sa defense o sa mantiniran na niya, padadaan na mo mga bata nga lawyer, di ba, mapildi naman mo mga bata. Ako na, unsa man ning ilang kalaki, wa pang pakita as Fortune hantud doon. Nga mao ilang top gun sa ilang law office. Siegfried Fortune. Ang tuwa dito gipadar ito mga bata pa pero bisa mga bata hing kumbate. Kalisod-lisod sa panubag mga bata. Ako na to balikan mahigala ning cross examination sa bata pang abogado nga sa attorney Binluan, ha? Bata man lang gipadana para bitag buhol day. Bata apa day oy. Taga Bohol ba? Ako pagtuo nga kining mga bata nga mga lawyers, ilan na mga researchers bitaw? Nya ang frontliner gyud si Forton. Siya man may top gun. Si Forton frontliner niya ang uban tabang na mo research. Maayo man mo research sa mga bata. Karon mo may lagi asdang. Strategy ni nila or mura magimantinilan lang may mga bata lang atubang ninyo ha. Tawa. Gisayunan ba ka sa kaso nga sayunan ng kasuha?
kaya pwede na fresh graduate lang ibutang. Kaya napay mga bata, na mga babae nila nga kwan. Tanawa gud nakay-picture da sa prosecution nung mga bata pa ni mga kwan. Malkansi mo ka sa experience og kwan unta. Pero manukol mga bata ha. Oh, manukol. Si Atty. Lutok taon makikilang gi-cross examine ka sa limuang og panubag. Expected man na og mo cross examine kadto mga top gun nila, maka-expect ka nga kini makalisod gid ron. Pero kaya ang nag-cross examine mga bata ra. Nya napay mga kuan ang uban anak nga kuan lang unta kana na ang tabang nag-research ba ibutang ngin lagi sa top gun mo ibutang kay kadto sa una lagi panahon ni Irap si Estelito Mendoza na agyod hands on gyud si Estelito Mendoza dekin ikaduha kana si Serafin Cuevas hands on gyud sila may lead counsel ang uban anak tabang na mo diri tanawa ko no kini prosecution mga guwang man prosecution kay ko man ni kini ni ang mga bata man ni zoom in ra gud naay guwang-guwang nila dito. Kanis Narbasa. Tanaw, mga bata pa man napay mga babae sa likod. Bisa kinis Sheila day, di man ingon tiguang na, bata man. So, si Siegfried Fortune nga mao ilang Top Gun, wa pa gani mo tunga. Ngano ka? Sige, ikuha na sa diha. Nya ato ipabati ni mahigalang cross examination. Sige, i-play ang cross examination na dong names, ni Attorney Binluan ngadto na ni Kwan. Atong i-review ba? Ma-point out na to mahigala asa dapita tong kuana. Nana, na-prepare lang nimo. Kana sige. Go ahead, names. Attorney Lotok. Good afternoon, Attorney Lotok. Good afternoon, sir. So yesterday, you identified videos, correct? Yes, sir. And specifically, portions of the November 23, 2024 press con. Yes, sir. All right. Now, in that press con, VP Sara spoke about a lot of topics. Correct? Mm-hmm. All right. In other words, Mr. Witness, kindly answer yes or no, yes, sir. and not simply say, in other Tanawa na words, koreksyon na. she said many statements. in Posa that dong, press posa, pos. Kini doon na question ang syllable ba yes or no? Mulikoy-likoy ko siya mga higala, Na-question ang syllable ba yes or no? Itutuyok kayo sa kadaghan hitabo ni nga kwan. Sige tiwasa dong tiwasa si Jesus ko dilo na ni kwan niya ni badlong niya ayo pa Ang pangutan na yes or no tubag og yes or no dili kay Pero balikon ko may gala in fairness ini Atty. Lutok ka dili ni kwan bright ni bata oy. Bright ni bata. Bugado ko ni. Regional Director ni sa NBI Bright ni. Ang ako lang lagay ng lisod dito bagon basta kay medyo doon na ako pagtuon na doon na nagsugo niya ni kanin may ko na. Muna nakalisod. Kada ko musulti kag kamatuuran, dali kay na. Ang problema kung ang imong gisulti dili ka matuuran. Plangka lang pag-istorya ha. Maglisod ka. E kung ka matuuran ni musulti, may kinahanglan kon. Buka street ka man. Ato sa cross examination makuha mo sige padayon na ko dong. con. She said many statements, sir. All right. My question is this. Do you know for sure that VP Sara's statements during that press con happened in real life? In real life? Well, Objection, Your Honor. Incompetent. The statements happening in real life as to the real life of the Vice President, this witness is being asked that question. Of course, the witness is incompetent, Your Honor, please. If he knows. counsel kindly reform. It seems the witness did not understand Okay, the let question. me help you. I'm showing you also a portion of our exhibit D-1-145-A. This is the whole version of the video that the portions there that you identified yesterday. And particularly, I'll show you timestamp 51-07 or :07 onwards of the video. In this video, the Vice President mentioned about events that happened inside the Batasang Pambansa. Can we play that video, please? Sige, play video. There's a rule of law. And then they make rules as they go along.
Releases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito, then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? All right. My question to you is Your this. Honor, point of clarification, if I may, Your Honor. Please. Counsel for the prosecutor is recognized. Your Honor, there is a video that is marked in evidence capturing the events on November 23, 2024. And here we have the defense. Your Honor, may we just Oh, note the objection, Your Honor? Wait, I'm This explaining. is not a time for lecture, Your Honor. Counsel have not yet recognized you. Let counsel for the prosecutor Your Honor, finish. point of clarification, they are presenting a video with anecdotes. I'm now questioning the propriety of the defense presenting a video without laying the basis where this video came from, who is the source of those annotations thereto. Because, Your Honor, there's a video. They're confronting this witness with that video by presenting their own annotated, it's like a props, Your Honor, please. This is highly irregular in the court of law. Counsel for the respondent, is this the video previously marked in evidence? Your Honor, as I mentioned, we marked it in evidence as D-4-3, Your Honor. And this was also marked by the prosecution as their own. They have a separate No. marking for this, Your No. Honor. This is part of the No. 2-hour and so-and-so minute video? Correct, Your Honor. At any rate, Your Your Honor, Honor, if I may be Counsel allowed for to the finish. prosecutor, kindly hold on. At any rate, Your Honor, Counsel for the respondent, Okay. the chair is not yet done. And the annotation below the video, is that part of the marked video? this is part, Your Honor, of a separate exhibit that is also part of the Articles of Impeachment, Annex G, Your Honor. This is Mr. Kalilong's own transcription of the video, just to be clarified on But that who matter. put it there? We just placed it there, Your Honor. So we're making him identify actually the video as well as the appropriate transcription, which are both part of the Articles of Impeachment and Annex G9. Presiding officer will allow it. Witness may answer. Okay, pause ha, tanawa. Object si prosecution. Makalusot ang question. Ngano makalusot man? Kay kadtong maong video mga higala, may form part naman to dito. Mark naman gani gi-mention mi taw mahigala ni kini ni ang defense counsel nga this is already marked. So ni form part na sa dito ang question gikuha. So makalusot ang pangutana bisa pa kung saan kunin mag-object makalusot ang pangutana naglusot sa pangutana lisod og panubag ang kuan. Pwede mo na mong objectan mga kagalaan nga part ng gihapon technique. Object. Pero sama na may galang argumentative o uban pa diha nga mga kuan. Inig i-refresh ana makalusot gyapon. Pero imong gi-refresh. So mo nahitabo So kana sa mga kagalaan ipadayon ko no names. So the question is, can you confirm for certain that these statements or any part thereof happened in real life? Can you give me the timestamp, Your Honor, para ma-compare ko siya? Kung, Timestamp 51-07. Your Honor, if I may refer to my notes. You may do so, sir. Anong timestamp, sir? 5107. To help this honorable court, Your Honor, it appears on page 84 or more or less of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor. This is the transcription of Agent John Mark Kalilong dated December 26, 2024. For the record, Your Honor. Noted. Pwede akong patingin na lang. Kulang ito. Timestamp 51. Show it. Your Honor, in the interest of time, can we confront the witness with our own copy Your own copy of what, counsel? of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor? Well, counsel, assisting counsel for the prosecutor is there. If in case there are any problems, kindly confirm if indeed that is the document being shown to the witness.
Wala din siya. Mo ni nani makalaay nani kan malangan day ba. Mga tao magtan-aw mo layon. Tagbaw tag kay pa na sa kwan. Records. Page 14. That is page 14 of the affidavit of transcription. Page 14. Ay kalaay. Ay sa ha, gamay lang kadang ikon sa kada sa nagpakli pa na Jane, okay na Jane. Minus tag report ka lang Jane ay, Gallardo.